Assalomu alaykum tomoshabinoni muhtaram, xush omaded ба канали Farhad Media. барномаи Farhad Mul Kitchen. бо хостам имрӯз як барои шумо чакчаки навгона бо рецептҳои нав, чакчаки солинавӣ барои шумо тайёр карда нишон диҳам. Ҳама то охири видео бо мо бошед, мо корро сар мекунем. Мана видео писанд ояд, худотон медонтон чӣ кор кардане, дастгирӣ кунтон. Ташаккури зиёд барои шумо. Тамошои хуш. چهار قاشق شکر добавь کردیم. شیر، نیم لیتر شیر، 100 گرم سلیویچنی روغن، دو قاشقچه ساده، 1 کیلو ارد، خمیرامو آماده شد. 20 دقیقه خمیره دم میتیم. ضد حرارتش 15 درجه گرم جاهوه خمیره دم میتیم. خمیر ما تیار شد. با زولچه ها این رو تقسیم میکنیم. угроча тайёр шуд. угроча бон кардим. чакчики қавитошба орд вай кардам барои хамир начаспидан. ин равған скаролка монда ҳозир таспида доғ шавад. чормағз, ширқиён, сгущённое молоко добавка мекунем. бо сгущёнка он тайёр шуд. панносба мегирем. шоколад мана ин чӣ хеле ки мегуфтим новогодний чакчаки бо рецептҳои нав, мана намудҳои нав, новогодний. фақат шоколад без начинка бошад. бо як новогодниш мана нехлад эменденс барои ороиши дастархон меҳмон ягон ҷо гурон раитонам кирои гурон рафтан тайёр карда. зебогишу ин дилкашӣ ва ин зеби дастархон, зеби меҳмондорӣ кардан новогодний. охирин гуфтинам ки видео писанд ояд, меҳнати моро дастгирӣ карда, видеои моро дастгирӣ карда, ҳатман лайкче, комментарийче бо ёру дӯсто через имо ватсап поделиться карда дастгирӣ кунтон. ҳамин видеои канали моям пеш баравад. пешравии мо хурсандии мою хурсандии шумоён. муҳтарам, ҳатман лайк, комментарий, дастгирӣ, ташаккури зиёд барои шумо тамошо кардагитон. Хайр, то боздид.